Poi kita samla jonggari India shaka Women Asian Cup. Mila ban ong ba kampau kita samla ban nyikirang hagari India haga jingle kai football. Kublai piki parlok pekerjaan nak por ngak kerpate piki batamai sama ban share berlike bersubscribe dengan channel la jonggari India kalayo ban rung shaka Women Asian Cup arjar arpanro. Kalong ka ke bersio tenap dan ke bersio komen nyika hagari. Namar kejingla ban lek kai bah haga ngejing kini banyo rung shaka Women Asian Cup. Kemudian long house nem arjar arpanro. Namar kejing kini banyo rung shaka Asian Cup. Kari India ke don ha grup B. Kata badon kari Thailand, ke Timor Leste, kari Iraq, bat kari Mongolia. Nangit pet cek jingnya cunti jong kari India ngila ban ong bakalong ka bakam kleinbor ha ni grup state. Ya kini kilai tli kiri. Namar ha bai kenduk bat kari Timor Leste tatap hadu zau kol lanot. Pada kari Iraq tatap da san lanot kol. Ya ke Mongolia lelai kelatep hadu katlai gol lanot. Dre ke bujing ya kari India bat kari Thailand namar. Haki prasin lek kai kari India kelat limbet hagari Thailand. Dre hakate ke jing kini banyo rung shaka Women Asian Cup half nem arjar arpun rew. Kari India kelat job takasat kari Thailand. Kata ada arla sigol. Kumta kari India kal job baro sausin lekai ha group stage kabala kamai hadu kat ar point alkleyo tebaro ar play goal haki sausin lekai mat kari Thailand dag jing lim no jongka klado banyo rung shaka Women Asian Cup arjar ar pandrew watla ka don hakardan ke ar ha group stage pat kumta kari India klayo rung rengkat bat kispotli kitim balik kispotli kiri kata gede dari Australia, ke Japan, ke China, ke Korea Republik, ke Bangladesh, ke Chinese Taipei, bat ke Vietnam, ke Korea DPR, bat ke Uzbekistan, bat ke Philippines, kiba nilai kai ke Women Asian Cup, haus nem uban sawan ta arjar arpan rew. Kuplesi bun ngese sempat haga we pat ke video.